Hello bakunzi ba Kigali House, uyu munsi nanone twagarutse twabazaniye inzu nziza iri 2 in 1 iragurishwa miliyoni 300 zonyine kandi harimo n'ibiganiro. Guess what? Irimo ibyumba bitandatu, side yo hepfo ifite ibyumba bitatu, even nahanga ikagira ibyumba bitatu. Mbaza ngo ni nziza ku ruhe rwego, ndabibatuye ni nziza cyane. Ifite parking ishobora kujyamo imodoka ebyiri, even hari hepfo hashobora kujyamo imodoka ebyiri. Urumva ko byose hamwe ari imodoka enye. Ikagira aka garden keza kari hano imbere, even ikagira na gate ebyiri. Ifite gate ebyiri nkuko nabwiye ngo ni 2 in 1. Ifite iyi gate y'ahangaha, urabona ko nayo ari inzu nziza. Ushobora kuba ufite umuryango cyangwa se inshuti zagusuye, ni ahantu heza hisanzuye. Iyi gate urabona ko ari nziza, ikagira n'iri ngiyi haruguru naberekaga. Numva atari ngombwa kubereka ko kuko zose ni kimwe, nshobora kubereka iyi ngiyi. Bakunzi ba Kigali House, ndabizi amatsiko yabishe, ndagira ngo mbatemberezemo namwe mwihera amaso nirebere uburyo inzu ari nziza. Ni karibu rero. Nkuko nabibabwiye rero, kiye kubereka ubwiza bw'iyi nzu, ndabizi murayikunda pe. Aha ngaha rero tugeze ni muri parking. Nkuko nabibabwiye, ifite garden iri hepfo, ikagira no ku yindi side garden. Hano rero muri iyi parking hashobora kujyamo imodoka ebyiri baparitse neza. Noneho murabona ubwiza bwayo, urabona ko ari inzu nziza, ifite amatara meza, ikagira n'inzugi nziza, mbega n'amarangi meza. Ndabizi neza ko rwose muri buyikunde. Iki Kibagabaga, ikindi mbibutsa neza, irimo n'ibiganiro, iragurishwa miliyoni 300 gusa mukanabiganiraho. Bakunzi ba Kigali House rero, reka mbamara amatsiko twinjirane mu nzu yacu mbere. Let's go. Bakunzi ba Kigali House, murabona ko tugeze ku rugi. Aha ni kuri salo iduhereza karibu. Mbahaye ikaze muze dutemberane inzu yacu, ni karibu. Murabona ko ari urugi rwiza, reka dukingure tubatemberezemo. Aha rero tugeze, murabona ko ari muri salo, ifite amarangi meza, ikagira amatara meza, ndabibatuye, ifite na parafo nziza. Aha ngaha rero murabona ko ari salo yisanzuye, reka tuberekanira na saramanje, murabona ukuntu ari nziza. Nayo rwose urabona ko yisanzuye, ushobora kwicaramo wowe n'umuryango mukaryoherwa, ndabizi. Noneho reka dukomezanye, murabona yuko ifite amaresikariye meza azamuka agenda ahandi. Reka mberekane igikoni cyiza cyegereye salo yacu. Murabona ko ari igikoni cyiza, nacyo cyisanzuye, nacyo rwose umva ndabibatuye, ni ugutegura ibintu abashyitsi bakaryoherwa. Reka mbereke na tuwarete yacu abashyitsi bashobora gukoresha mu gihe baje. Hanyuma kandi nakomeza se mbereke na ka stock. Tukagira na stock aha ngaha, murayibona yo dushobora gukuramo ibintu byacu. Aha tugeze rero ni ku gice cyo hejuru. Ndagira ngo mbereke stairs nziza, iriho ibirahure byiza, ndetse ifite amatara meza. Guys, ndabibatuye, ni nziza pe. Reka mbereke rero n'ibyumba byacu, tubizi murabikunda. Iki ni icyumba cya mbere kibanyerekere neza. Tukagira n'ikindi cyumba cya kabiri hano, nacyo ni cyiza, murabona ko ari cyisanzuye, kirimo amatara yaka neza. Tukagira dushe na tuwarete hano bashobora gusharingamo uko ari babiri kuri ibyo byumba. Tukagira na principal hano nayo yisanzuye. Reka rero nkomeze kubatembereza mbereke na chambre principale y'iyi nzu, ndabizi nayo murayikunda. Aha ngaha urabona ko hari ahantu hisanzuye, ushobora kuhashyira garde-robe. Aha ngaha rero tukagira na dushe na tuwarete, cya cyumba cyacu cyaba nyir'urugo. Guys, ndabizi neza ko rwose mubibona ko namwe ari ahantu heza. Ifite shower nziza, namwe murabibona, murabona ko ari nziza, irisanzuye, tuwarete, even mirror, murabona ko ari ibintu byiza. Icyumba cyacu mu kabyaro kigezemo, murabona ko ari kinini, kirisanzuye. Ndabibatuye, baba mu bakunda kwisiga makiyaje, ushobora gutera akameza hano hepfo, ugashyiraho akameza ka makiyaje, ukajya witera nta kibazo. Urabona ko cyisanzuye, amatara meza, amarangi meza, parafo nziza. Ariko kandi guys, mutibagirwa yuko ari miliyoni 300 ariyo igurishwaho, ariko kandi harimo n'ibiganiro. Ikindi kandi mwibagirwa ko ari 2 in 1, ushobora ibi byose ubona ni copy paste.
nta na kimwe bitandukaniyeho, urabona ubwiza bwayo twabatembereje ndabizi muri buze kuryoherwa, ariko ntimukajye mwibagirwa gukora share, comment, subscribe nk'abakunzi ba Kigali House. Chambre principale yacu rero ifite n'akabalkoni keza kanini kisanzuye, aho iba iri kuduhereza view nziza ya Nyarutarama na neighborhood nziza, n'abanyarukira namwe murabibona, urabona ukuntu ari ahantu hatuwe, ni ahantu heza. Bakunzi ba Kigali House, maze kubatembereza inzu yacu twayibonye ndabizi mwayikunze. Tubibutsa ko ari 2 in 1, ikopi paste yiriya yo hepfo ifite ibyumba 6 dushe na toilette 6, iherereye Kibagabaga, iragurishwa $300,000 harimo n'ibiganiro. Wayikunze watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nomero yacu iri muri screen, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe. Ciao ciao.